Tel Aviv Hamis Bir Dora accountant pindan lian vaklawa chuan mi pakhat hi aron luta pindana lo omhnena chuan kaming chu Zalman hania intelligence officer kaniye na idu ni chuan kangai tu asak thayang che I na chu nuwa mangreng tak mai Europe ram ranga zin kwal ngai tur chi hania Arab rama Canadian tanga iom tepo angai mai thei haron tia chu accountant chuan han ngai tu wangwanga nupui nei hlim hlol ani awangin hanjin chua rei tak chung han thang bo chu azua meulawa a naron tok tar chu alo nar ta ne anin biak na hian hemi te pahni in kung kai na hi ati top mai chuang lo accountant nupui nadia chu raya ahna aban sana chuti mek lai chuan Hamas Bir chu sak thatani don awangin na thok an chol tir nual boka chungzinga chuan an accountant po hi atel ve ni nadang amule thei mai lo ni khachu kong kharan ron kika a hon chuan ahma a in leng bok Zalman kha lo nia a hnangai chu aron zor le a na tho tur nei lo lai takani ba ka lo a thabok nen chu accountant chuan halo pom ve tamai bokane hei hi Khovela spy ro pui ber pola chal Eli Cohenan anram intelligence Khovel pum huwa poa chungnung filor lakmai Mossad azom dan chu ne Eli Cohen hian aruka che thola ma hian ton hriat alo nei venual to nge ama hi Egypta Judami ni in Alexandria piang le Sailian hania kumsang khazakwa somli pariata Israel ramapian khan Arab ramzinga thilti theiber Egypta chuan Judate anchep ngal lea mitam tak chu Israela hian anlut nge boka chungzinga chuan Eli chung te po hi antel vene Egypt hi British sinala opawangin Juda ho torna chu tlemin alazia deuh hinimaya mase kumsang khazakwa somnga palia khan kumpinu chu in thiar chua tumti Israel chuan herua an chua kani vai chuan Egypt hian Israel in zalenna an sualaya an chaklo na phuba chu lak ngei an du don ti chianga Israel hi kumruk leka upa halania an throi to ro pui David Ben Gurion a chol to nen ama thak tu Moses Sareta chu paom nem chi haloni boxia Arab ral han machon thei tur din munzia zanga hian handing lawane chutilaya an defense minister Pinhas Lavon chuan an intelligence aman ho chu rohmanna asiam puitane British hovin Egypt an chuasan lona turin American le British embassy te chu bitum turani hatia hei hi khothlang ram le Egyptian in kung kaina thalo an nei theina tura atine chu na chu Egypta Judami te kuta atlata a Eli Cohen po hi ache chuak pola atelvene amero chu he malak na hi a hlo chamin a in nam hnoi te chu man fai deuh vek kania Eli Cohen po hi manani hnuwa finfiana om thatlo wangin chua zalenania azalen hnuwa hian hunenge mochen chu Egypta hian han om ren ron ma se adin mun ader thon tak zela wangin Israel lama hian kumsang khazakwa somnga paruk khan alu chhovele ta ne Mossad azom lai hian an hotupa chu miramita hania Syria sarkar en thatu tura dap nuwa Eli hi athaber tura riain alata hi lonia tharuk chung zet mai training how tak tham taka paltlang nuwa katsa anti mai mundanga che chuak tura agenta chair hania an training lai hian Muslim dan le dun te ba ka an sa kho ser le sang te po azir na sa hle bokane atna azom nuwa hian Judami ni tolovin Syria sumdong Kamal Amin Tabeta Argentina a khosa thin hani to thunga kumsang khazakwa somruk pakhata khan Argentina hian alu thlata nge bokane hetianga Israel in Syria angai mo chan hi Israel chuan tui kham khop anei lowang hani deuh bera Jordan lui han latrina Arab ram trangrual te chuan Jordan lui hi mundanga luantir turin inremna aneya chu na chu Syria kuta hian oma Syria hian ma alani vai chuan Israel hi nasatakin an buai theidon ane Argentina hian thathum chunga zuk khosa a Arab pem ho nundan le trongdan tezirin Arab ho bula akhosa thin boka panelom le kom nuam takani awangin reilo te chungin Arab ho kara hian atui tlalea a mingpo a chairman viau bokane Argentina tranga Syria lama pandon phei hi chuan Arab mi a thian te hian
Syria a mithil ti thei deuh deuh te hnena thataka lodong song tura an chana lekha te a hum tel thei nual bokane Argentina a hun nenge mochen man hnuwa kumsang khazakwa somruk pakhat December tha khan sakei baknei puk Syria lamchu apantane hetiang la hian Syria hi tual chunga an buai hlea an hruai tu zinga pangai takathi anom meu lova an tual chung buaina liakhu tur hian Israel nena anin rina chuan buaina an chok chuak reng bokane Eli Cohen hian Syria hian inen thlak na man ruwa chi hrang hrang le thu athon na tu radio te apai pon luta Damascus lama ain beng bel zuita ne ain lua chu khopui laili mi ho sa ho chen khom na Abu Ramena niin in lua man po atau khop maya Syria sipai mun puinen po ain nai hle bokane mi an thak na bung ruwa chu ain mun hrang hranga thukruin phatsan tu anom pal hlawin chia hlopo anei ngai meu lo ain ben bel tira tang hian Damascus a hian awan nei na hi akal tluang ngal ti thei heneya ale khathon ken mangin mi challang le poimo tak tak a mel riat ngal thuaya chungzinga chuan sipai officer lok tak tak te po antelani ain chu mi hausa le mi poimo te fuan khom na heneya zantin mayin inti hlimna hanbua sai thrina Syrian Defense Ministry Secretary te po anron tlat lu chang atam hle nge nge hetianga thianatana mi poimo te akom mai ba ka hian sumdong hausa niangin sarkar chu lon thahnem tak apuk tir boka mi poimo zinga chiar tel lo thei ani to lawane an hanom khoma anin kom na ti ti te thuro nan zo fiam tele anzurui ti ti te chu uluk taka ngai thlain alo chin chia khiau thina Syria politics in lum le dan le an sipai chungchang te chu radio mang hian Israel lama hian athon thina zingdaria chu athon hun tlang puini in zanlama thon chang te po anei thrin bokane sipai mun pui bula om athan kher chan hi a radio thon chua thupna ta na ati pakhatania sipai mun pui chuan radio transmission hi chiar sen lo khopatam andon le thon renga wangin athu thon ve chu chungzinga chuan chui hlei theilovin a om don ti hriani tharuk chung Damascus sa om hnuwa chuan mipoi mozinga po alangsar ber pol ani phatoa sumdona thila zin nanga insoin Argentina azuk tlozok thina chuta Europe ron kir le in achungte anupui fanau te bula hun reivak lo ahmang le thrinbok mase thilti hi thuruk to pania wangin anupui tak ngial po eng na nge thoti chu a hril ngai lo thunga sipai bungrua la khoma zinanga ain soimai thrina ne kumsang khazakwa somruk pathum march thla khan sipai chakna mangin Syria sarkar chu paithla kania elia thian hnai tak General Hafez chu Salah al-Bitar sarkar hnuaya Defense Minister atan ruatania July tha sarkar paithak na dang om lein Hafez hi president tania Eli Cohen hi defense minister atan arot man thuak aniome mase chungem chu athleng talo thunga sarkar ro relna zong hre phatur khopero chuan mi poimo tak ani to thungane sipai thu holam le kallam zong hre pha ni wangin Israel chuan Syria chungchang hi hriat lo mang hanei to lova sipai mun poimo te ven himna zong te po athla lain Israel lama hian Eli hian athon thina sipai thuruk zong chu Eli Cohen hian a hrefai vek nin ahnua Syria general pakhat chuan asoi hial bokane athula khomzinga chuan Golan Heights chungchang hi apoi mo ber ti thei ani hial ome Golan Heights hi chuti lai chuan Syria na thununa ram pahni te inrina nia wangin akhoi ve tan po ram riven himna ta na chan khan trail khen mai hi nia athunun tu jok chuan ramri anthunun ngal ti natlukane trum khachu Eli Cohen hian sipai hruai tu te rualin he mun hitloa sipai duty in thak dante an ven himna zong te chu Israel nena a hril vek ba ka sipai te din na hmuna hian ni asalutuk tin thing a phun sak boka henga thing phun na hmun hi nirukin dona khan Israel chuan bituma aron mang ta chat boka Nihni chung lekin Golan Heights an la theyane athupoi moshria tangang chu ania Israel chuan alo hreve ngal vat zelti hi kumsang khazakwa somruk pali khan Palestine lam chuan an hrechuaka chu Syria lama an hriltane
Arab tronga radio thu puana Israel sarkaren call Israel antia anpuang thin hi ani ome Israel sipayan chet dan ngai tuale tin achutna muntura sual hleklovin aron chuzat zat boka sipai chinchang hretak mai Syria sarkara dinmun poimo tak chela en thatu anomti anring tane intelligence lamvil turin Colonel Ahmed Sudani chu ruat tani boka hepa hi tu ma ring lo chi niin Eli Cohen hi angai na lem lo boka Cohen hian man chuani mayang ti hlawin Israel atlo nun bertrum chuan anna chu titop turin mosa thotu te adil nge ngeya mase voi khat chau Syria kirle turin anlo ti thunga chu azin topna kirle na om to lo chu anitani kumsang khazakwa somruk panga Syria chuan an radio manrua lui to zet mai chu Soviet siam mangin an thlaka avua felna hian sipai radio chu darkar somni palit chung ti to pania chuti laya radio thu thon fialo tak mai chu transmission viltu te chuan anlo man fu ta ne an chui zui nuwa aron chuana chu athlen main radio signal chu topa mase Kamal Labin tabeta Eli Cohena niboka in lam chu akok ta tho thungane sarkar hruai tu lam chu hril hria taneya mase tira chuan Eli Cohen hi anring hlal phal hlol lo thungane atuk tlaya chuan signal chu angai bokin an man le ta an chui chuak man le lo thung kumsang khazakwa somruk panga January ni somni pali jingdariata chu radio transmission chum zuin Eli Cohen ina hian anwa chui thlengta sipai te chuan athu thon lai nge hi anwanang ching ta ne hetianga Israel thatu an man hian boina achok chuak na sakhop mai en thatu dang chu sarkari na dap ngala mi thranem tak man hania athian nai te la chu mi poimo ani hlomawangin sarkara inrin helna asiam tazel bokane Israel lamthung chuan Eli Cohen manani thu hi anpuang zar du lo thunga chanchua tumin thei topa mala kania mase chanrual hani to lo thung achung ten manani tile anna tho anan thria phei chu an thlaphang hle ome athu boi chu military tribunal angai tuania en thatu tia thiam lo chantir nin thitura achung thu rel sakane Israel Defense Minister Goldi Meir ramthrang Prime Minister le pop te chuan tihlum lo tur hian ngen sakma se kumsang khazakwa somruk panga mei ni som pariata khan Damascus munlun lai Marje Square khai hlum hanitane Khovela Spyro pui berchu aruang omna chin po hriat tanilova mase mingero chu Israel le Khovelin athei ngil ngai to don lo thungane